ndabona kwahindutse cyane. Mushiki w'umuntu niwe ufata kurya. Ni impene, ni inka, ni urukwavu, ni panya. Mwebwe mutu mwampaye umugore namubwiye nti naze iwanyu aguma nyizingiriye ko ntigihere muri matera. Wewe uragenda ukore uje mutware iwanyu nta kibazo na kimwe gisha kugiranira n'abantu nta kibazo na kimwe gisha kugiranira n'abantu muragenda uraza mutore mujani iwanyu. Urashapuye. Nawe ndazapuye. Rega muto ubaye iki? Ko je mvuye ngaho mbariye ngo ntegura ibintu tugende aho twari tugiye. Ningira kubwire wa mugore. Umvirije je nkubwire neza. Sinarongo umugore w'umugabo. Narongo umugore yambara akikwiza apana umugore agenda akambara impuzu ubwo bupaje byo. Nk'umuje duhuye n'abantu babagenzi banje. Sivyo mbabari mwishuri. Nkabona n'abagenzi banje. Ubu bombwira yuko umugabo hagati ya je nawe umugabo arinde. Nambara ipatro. Je nambara ipatro we wambara yindi. Uwo mutama wawe. Ni shetani genda n'amaguru. Umaze kumbwira ko mutama y'umwana nawe nera. Cyane mvuga atakoroheye. Mwambitsura amabitsi wa yahatse ziba nawe kare kutugo butako umengo nigada icapa bati kintu bafariye kenshi kintu mpora numva bapfa kandi kinanyohera cyane cyo tuma tunazironka zijya mpapuro burya mugore ntabyara ni bisanzwe none amafaranga se cyakora ibyo ni ibintu kubona amafaranga bisanzwe icyo ahubwo igikuru gicemo gusa ntabyizi yirukanwe agiye setu hari ikindi naye nibagenda ajya muzi wazinesha ariko ndakwaze kwa mukobwa warambitse umukozi wawe jewe munda hari akabebe iwawe yaguhaye ndakwinginze utekera ya mizigo yawe ubu ndafise madamu mutama uyu avuze ngo ntagushaka genda webwe wa mugore we ntuvugishe ugira kandi wewe uramvugisha amajambo meza ndakubaza ikibazo hagati yanje n'uyu ninde mwasi muri